Maybe ma'am, sigi video ina semjari se ai computer hai na semjaba na chade ai YouTube tagi yengaga isu ai problem se ni YouTube ta search tawraga phanga matung da semjaba ni YouTube tagi tamjaba ni aduga ai gi viewers sing da aina face tawriba problem ji chap manaba problem face taw yaubiraga di sidagi yengaga adum line sembe yana ba aina Manipuri version da semjaba ni adu di ma'am video hapcharage monitor je khoina TV don thokpo kanda thokpo problem je sida urijini sumaina sigi corner je amta udab je ana corner je somda suba sije aina semge hai taraga di sumaina ask me anything hai jida sangaga control panel na control panel das sumaina sang click tawbirani control panel thola kanda ai si sumain thoi je aina sida category ke ka thamba je aina large icon jida click tawbaine kaigumba ina si sumaina small icon de lemagadi sumain leini aduga si category je lema sumain leigini aduna si je large icon de set tawwa aduga ina thido je sagi NVDI control panel jida sangdoine sidam namani sinama kanda je sida 3D setting display setting video ma'am lere sigi display jida sagi adjust desktop size and position haba si jida namdoine sumaina sinama kanda si tholani adjust desktop size and position haije sigis minor aspect ratio full screen adu ma'am lere resolution je kamai leibno kopano silo lere do ai jangdu sidanate size sangduni size da changa kanda saigi magi makhan lere adu da aina sigi enable desktop resizing haije adu sigi enable desktop resize in click torni du resize namani resize namakanda sumaina tholak pasu yaugani aduga sumaina tholak taba question nama hangbusu yaukani ai du sapake adu hanga ju apply tokshan dune adu hojiki si thola matung da di mai error si da pire ai kamaina kaido hening ge je da width handaningira height handaningira have do ina sida is da sumaina adjust tora sem yare haina aduga si som ai di makha mathak makha oibani na si ju saina singjale kai bu singjala tena have do si do yare kai bu singjin ge do adu semaga sumain torga loishalle ado adudi aigi screen saigi chana daba sida wat pa som de hintok pa ma'am do sida to resize taw bare adudi ma'am ju sumaina PC akhoigi personal computer do aina monitor lebe mota TV gi TV na monitor hen ge hargadi size problem le kanda sumaina dum sem bare adudi bye bye this is na saigi ke no dune aina this selector ni enable setting je ina selector kanda aina resize number kanjida sumaina question nama gani si je apply and